ebasa mechira 23rd February 2026 but about that papa that ya abatina se na nso ye Ghana for to atwe nkomo kan Nazamba of February to be wode oya kesemfe ne to oya Costa TV nti nso ya be ye babo hwen sama horo a oze him oya nkrata no do so na Ghana za atum no ananemu no oda yeso yetum na ebabem kire Nazamba of February to be no wode hune firi to oya Costa TV nti bomodinara me we fi ni mfia ha tama so na oya Costa TV community connect ya sha so be o nti na ye hwede bititi tenyi he expectation he so ado hunu na not then na fi update amanfo ama wo so tro na wa kwada me bia hinara so na ya kwa ya pedo ona yitum eshi ase pedo ifi wono no ya kwa ya asim kwanta do ya abra ifi asim kwanta do ya abra no ya kwa ya adesa de tibuda ko electoral area ya kakumodo electoral area ya kwa da ma so na ya kwa ya anthem anthem electoral area na so yetumi yakọ oya time tray nti yechima pa depende ya wo ya asasi ya mbo fida yakọ oya nkanfua nti yechede ende ebebon mate titi oya community connect na yi papa na ya Nazamba ho aswa etumi na to yi so etumi hu na wasa Ghana human maintenance culture to motlem osa na yekọ oya Tanto electoral area eko share oya former president late president oya Prof Mills bibasen or signpost ananda aye hoyi bi a wotumu aye esiwo ancha at least be ne bushe fie wo fi bi adene to me se ona nti de bia nse tumu ko kana mental culture odumu anada otumu otseden ne pinyo ka kan na so ya ba ma ja tana se baba business wo ma bi na abdala yemu ya asaraba kofi suman aka yi ta da ba ma zana fi etum na ejin ko babba na etum abra aso ba kasa so mu jenka an ka wuso kamo apo mi yezi no ba na da wo ma nda so ja we be ya bo yezi divine selection papa be kale ye ja hom kakakra nze onsidum pa osido sunday inda do right Mpefose the do ho damna assembly dada beso mayekan nti ebada ba asi papa bi adam ama da mebia jise muntum bi because dada be so se da meben oda yitum sene fi yitum na yije because asa kijujume di bi next say dada be na fi da man negativity ne to do so da na cha wan say din kene egwo wa bodeda na chere yitum hye ho kran na so twa da for beto yobo man da fi yitum ya hye ho kran papa pe yitum na kran ya kamwe mpanyin wembu da mebia no kwa senti de adibi wo wa edu onyu atoda na so ebukuru wedi hwamo ntere wo sa adwene papa na adwene bon osande abrabo no mawo elfa de iyoyeye mawon ebisu bi no nsai kwanfa ma na mna samneti nti we da kwanda da madi de be alhamdulillah ndaju ebe ndaju abai wasadani ekra yi na ade no nteda na ebe da pena do de pena bi abebo kono abira mu yotutu ebo kono de hwa gine bu na nteda pe na sele ede te bwana no pe bolo eyine da bia o yada onso kamuni sentina o sanda abraba ye bono so ka mahin ye piam koten da njamaka ye mu ambo wiase ne bi pia so ka ho nti ba wo pe ne bi so pia nti anna wo bande se awo pe ne bi so pia honna na order nsaka onu ya me na o hye nti do mo bande because ya me o ye ni na pepepe de mahina kamo ndama basai Dawna asabele ti akopọ ni agbepe me ndama basai dawna asabele tumeti eti aso ye tinefie na yenye hiri fie wura bobon koma da afibunye izi oda ba mazina sana mfide ikwa akukọ afisisi buku oye nentwi na ejiji tuma ma azere tum yeye yehwe oye community connect to the bazi ajenjo pa Nazamba pinya na etum na ye abira ye pampan ho wo ye fi adan na yin na he jeze gacho ati zo yezu no na so oda yitum na ye kodo na ye ana ifi ma aje ye papa ho na o wala wo bahina abado ya aka akaja aba atsere da yizi nkan yi ya ni mpon bi kete mpanyifehu na wudi sisi ala yitum aba
na che the man so kan wo tuma hyen kran ye hwe day 1 ye pempe wo fia na bebe yetumi yedura za bakan kamo medase ya afo no kokko na ya hwe medase pa wo ebre na iyi hyenkran wo zaria ye ho de azibiara eriye no edi jezi na ho de hyema owie peye sentra america da me de yade insusin bay de ye pede ye outdoor program no kamo yenyim no ho akwensidi ama modi kanumpo owo ma ndama ye na se nyame anfefia anche egburbem usande binum susu de bebi a ya kɔhye no sadu aho no odi fesoro bay ibinum woda jama ho na ɛhɔ no aho awo bay ma ho awo betinam nti na ɔkyerɛ hona adwin susu no onye yen de nam fa ma obende na ode yesan fofade ne ye na mpeye kasa ni kamo ye dwuma pa de celebrate abodam woloba wo hyase wo fie kamo ye no kwa sentra america de me de sabodam wo bono won hyase wo fie a nche be ye dan ibohu de osimu osi a na obentine sado adwene no onye adwuma wo fiefo no obohu aso no motin na yedi community connect bobadi yedi kasha so anya yimfi oye pedu abakade electoral area na ahaso no coastal television osi esi pedu fo wan asase no ntina ma obo wie pe yaye de ye be sha so hinifie na mpanyin so ka san bi de ibi hwehwe na krade obi na bosomedem debi obi onhwehwe na krade obi na bosomedem wa na hwehwe wa wo krade wa bosomedem ono na o mehu da abrabọ na elebon orokodo ana onkodo intidam no se ye pege himu na bam soro na yekwa debi ye sha so ofie na anya edin kare di hiri fie nkomo ye ba pedu abakade electoral bi se ye woda na pedu abakade electoral area nzama tseda anka mo yan kanu kwa ma yan ye wie ni yan woda yerka pedu abakade electoral area na nzepa awahano de se ye makwanoma empanyin wa babem wodinde mesisa ndama no na wa makwanoma maye kan wa deja nche bakare the whole Cape Coast Metropolitan Assembly and the whole central region pedu abakade electoral area no the central region yes in not the central region papa na so nkofu bo wie gudo na here kase so na yetse dam electoral area mu why da yenyim yes come on mu so dam we de no why da yenyim ina mpemfa what the ban no community mu so hon so why da yenyim pa inala abanade na obaya amahen ina as the elected assembly member na kase so a owa elected mu so no so why na dwun da nkofan we kompa won kaso nti kamo no yugumun na so nche yerka nche pedu abakade electoral area was the whole central region no was oye Cape Coast Metropolitan Assembly was na pa nti yerka nata sa pedu abakade anada igwai anada fifimanto yeyimpa de senya nche beka miti o pedu abakade electoral area area nanna the banante won o pedu abakade electoral area echi nsa na obototo ma hoden baban o pedu abakade electoral area nti so tedama na the men them ni yimpa no ho a yimpa be da wanante witi no side no onyu ho a obeda wanante o sabi witi no side no ye won ho akwa bebe ye wenyua ye wo pen ye wano ye wasoa ebi bi sara bentere makaka da minsemi na kamo ye kaka da minsemi na ni we bi sile pedu abakade electoral area onu na the whole central region security service headquarters osi pedu abakade electoral area
ɛhɔ na headquarters osi anapedifo wadwe no nkro pedu na no wadwe no the Ghana Police Service one headquarters Central Region headquarters pedifuna la woye pedifuna la woye nsana fo na busia na wo pedu na wadwe no no Ghana National Fire Service headquarters was Pedu Abakazi electoral area and a paid for no. Come on, Yabano apomedzina. Cape Coast Teaching Hospital, your friend in Tibetan was Pedu Abakazi electoral area and Wagano. If not that community connector, in Chelino Sumadi, if not that community connector, in Chihona there, AESL, Ghana Highway Authority, the book of AESL, when I watch architecture, and the Ghana Highway Authority, we now will pay you Abakadi electoral area. Come on. Yan kan da ko shi yan kan na go se ya han yanyuwa ya fan kan sama ya baka na Electoral Commission of Ghana one regional headquarters also paid Abakadi electoral area the main are discovered by Community Connect impona asemi member na la electoral area nupo onum there the main be na no owo ne electoral area him there, the men will be ample or one electoral area. Cape Tech, the whole Cape Coast Technical Institute. One of the finest technical institute was Central Ghana at large in Ample, Cape Tech, or Simpedu, Abakadi electoral area. In a true community connected, they discover the main. Ebenmwa, na the more institutions say, Abedini, what the boy paid. Community. Aben mo na wodere boa. Aben fa so papa na perifu nye fi. Oye da mo nkwa ya obo de medini na. Nti oche de se community connect no kwani yemenyimi wamba kamo nchi yingu da nkwafo ayabaya. Na nasenka apampamfa what's in the form pampa na adwene ho da no. What's bia no ya fodwu me de otire me mbobade na yan hwede ya de bobo ma ndama esisina nema enkabo oya medaw de ya shase na ya ye bibi ya evaluate ya shase fiti day 1 ya shase fi period Abakadi electoral area na ndey ye kuwie ye but ye du baby na ye pray for fafi baby a mpepedo ye du na ye hu de ana ade na ye shase no oriyeye ana oriyeye orokodo ana oronkodo orokodo a positively ehimfa na yeroko na target audience nso otsedat any viewers otsedat kamo yan kana kwama yan Community Connect se yame ya dom odenkwa na hoden da chehen ma so places and communities and electoral areas of the name yano yame ya dom ma yetum ya koho and some we are first quarter of this year and then for the second quarter and afibo kwa wie no kamu na Community Connect wa bobo papa yes ibu na Community Connect wa bobo osane ye community ma the way he do su kwa ye hwehwe adepate wo community ma no mumba bu ye ho faso no mu de oye no kwal osane me ye keke na sadani inya Community Connector nche pedo Abakadi electoral area nche yim de da nkofia wo hyehyase nche yim de da nkofia wo hyehyase hwe STC one yard the whole Cape Coast pedo Abakadi electoral area KFC the whole Ghana KFC we be ko bia ibi ho nti Central Region KFC we be osi pedo Abakadi electoral area when you debut DVLA
DVLA, the whole central region, Osipeda Abakadi electoral area. State Insurance Corporation, State Insurance Corporation, Osipeda Abakadi electoral area. When your debut? Huh? Come on, when your debut? Apart from that, you have no private hotels. You have no guest house. I will go pay the Abakadi electoral area. I'm a bonny couple hotels very free. No debt is all. Exclusive is down. As I saw the Mabu, so feel war. No, I'm not support a Maconvic. Or so. Come on, it's the Mania discover. True community connector. About the or the Wasanka, and to say, I semi member. Nessa community, Nessa intimate discover, a da or Bob Wall, made to Ejinado, at that pinpuntu, who community chassis. I send more or less chassis, and I am mobile. Yes, and I am mobile. O say na ye ko pedi ma isa sede yi de misem nya apen asem me no tan no hu mo ye no ye mo ta sede o do twa no mo se na no mo tunpo bo ho na o me ko start television Esabaka ye no boko aso ma ye ko hwe nkomo no series na fi anfa friend fan wana about it why they 2016 2016 na wala nda nche pakosi pake no aba ma ke minti 2016 na yakwa competition bi radio stations ya Cape Coast abe ongafo no organizer I say no we say easy nda kwakwesa ma ke minti na mekita meta mekame bienku I some it's never his abaka aya footage na ya akwahina yim na akwakohwe Pedro Abakazi equals otumoso na ya baba sembe ba etumi ekwe aponi mi yati da ba dase papa Pedro yati Pedro nka fitina na ma bredo Pedro ikro yadan bada baby or the necessary yo madwa say asolba Pedro kroin mo so yo bada ha oye insonafo wow abra mfantefo wo fiti chimon wo be ya wo ba kwa mafi kwa man ko man kesim ahoro wa sha se da wor papa yi na insonafo no woni ma bien akro fo na okwisi na onye ni nua okwan wanyi wana chiraba wo fan esi amina yeah na wo fiti chiman wo ban we see kro bi wo for opomasi edu na mabo cemetery wa akwai said the village bi wo for opomasi wo bi from na mabo onye obi from opomasi onye opomasi na woda wo ya bombofo nti woda haya da man wo mopoi ikroyim na abra wo ba kroyim ikroyi no wo friend enyinam izina waza tuni enyinam na anam da embiri wunzin kadunti na mpanyfo yirba na maame bi ba pie de ha wo friend amamfoa ofi bi ni ba ikroyi bi wo for pomazi na oba ha na oye Joe de Graft ne ye ne nia na maame no keka hato nda oye native doctor na oba pede hal oba enyina mahal na ya no ye anomakwan nzinkofo basin kogwe wasunyama kwa pro akutachire ankafo efutu nyina no nam daze ompacho da mutame no wo na atiteka so mfititeka abakwasama aha na bi yel kokrom yel baby na obasin mami hu no so yewura wodam ye be motu ma yodu osedama no che ipo no de tima kakra ye na mami oye na duru ko ya menyi ye ban so okrai so okrai no obi said that na wodam azi aye dan na okrai no so apia do enyinam no ido enyinam a abobo esu na chi mo ye apia du ho na chi mo be ya apia du ho na chi obe ye pedu
Epadu ho na obeye pedu wow nti din pedu dam na oye obey si wonyem mo rekodi bia ebusia bia nya wonyem na abadin tira abadin okun na biwa enche onam de mama kan de wona bienu mu amonsa bi ne community ana na oma yeti me yeti hun wona na olokwa kaka iyi kakasi so bakra iyonyutum isi kakasi so isi bodi echa kaka iyonyutum ana yeti ti Open Coastal Television also wala wonyima nya he na yebobo na nanomfo na mum ye dade sadi dua television edo me ni ye friend in America bi se pay ha bia bakada oya se mother James so ase na no mo dey on board ma mo pahala onko de no ye me dey yankopan obezi na nyim na mo do ye bia waye mo dey wonyina dada na o ma bi na abdala abem fara ye sha so odo oya akwana warrior from Finfin Mountain odoko oya and the Mountain me Western region ma be dem bia se mfata kra de kwan na afa oya nkan kwan another nya ye win ba etuma afọ ehwe dwumeza aban ochane so to mori ya ihu dwumeza ne de o ma mendas na minchios 10 minutes ene nkwa yin chia we one sign zero zero wa ha akate na nchesi fi ama ekwengis yazema actually and for there oya awefimara no kwan this is a long term project enye wo so ya under warrior we engage in communities, we engage one. Some of them, I'm told, they receive their compensation during Mahamas. Then from Biposo to Takrade, secondary town inside. Oh yeah, Ghana government funding projects in Inti. Nanya yam mudrum kakana ya church in Inti. I pity those contractors because most of the time in Ghana government funding projects in Obodu baby na yesika sam or moti. Masamu. Mama won fe yesika nkwe yase nkobobo dollars nsawa che kobo bi ntan na o ma be kama asam chew kobo bi bia me kama asam mama won fe yesika nkwe yase nkobobo Ghana do nsawa mama won che ma party for $20,000 every month won fa ma party for the one feraso na mom o ma won fa ye edwuma nti obaka bi o ma muso ma aka bi o. All right community to more for paid community nipa nsana ebi obofa outsiders in power from ana we yen hwere don't fire service dwuma time member ya assembly member no ni hu community members be wo join fire service and some nsuro nkan mi za kohwe a nipa bie ne pe ne menyim de wo paid a we dwuma wo Ghana fire service but I think they nkoro oya more than 2 yeah mentemo asesam katingate and pay yen busia fane amancha meeting komo yeah on America no nche wo de obanda no ma serima na kaka no yeah menyima empempia no mololutu yembi bebia yindi mo mfande mana yefi bosom kra ye wo bosom ebienim na awoma serima fi na watne ye usande yeba onya gudi onya defe yadu ma omu onsad na wasrima na watu aba ma wo na onye na nanom na woti mu egwada won enyi be mu nkitawudi otida nti nyada yebo community na yen ubita agber anade yidinsa bafu form wana ya beda weje eko debi ahowo na atete community mamu ye pe resort a omo madisha watu aba wo hu aba watu no ho mfaso also it be nkra bada dwumaje is niwo so na so chopede yan ye kra no doctor ye engage MC ye engage I me shebo gofie bi hiara separate platform to chere say kwa south na chere in south aye MP na ina abongwa ye ba north so no so wi ahwa na msin na aye abana na msin aye me secret no so the same train there on them first obudi baby oh amokoma fa na aba won san ye mam nti project bi ntum nkwaro na sisi ara wire ye funu krum mbei whether everything is in place bibia ya ka badasi obabaro na nembe nonsin ya bese ya bese nyo mpakoro adban oye papa ya babaro na nembe nonsin ne bre nonsin ni de ehun de ya ba fan de abanu obe osono no na hyehyɛ dani mayatsi waban ma yemu binimpo ya kada yere ma we traffic na wie ne chi ifie bi ya asase de
yibisa ne da why den why nti a wa ma yate no wa ban mu de amampai na losi eso ho no ne hihye da ba ne sika bi ala do babla won wa kire we dwuma faye nti nyawo MC na ba kire me diskare koto de ma da ba ye dwuma wa ha me diskare koto de ma da ba ye de bi sika bi ala fi eso lo ba no o we dwuma wala fake allocation of the budget now what am nti sika de be na the movement na de kaye nti eyi no nkada kwantu yem na me boso bibia na me mbere boso ma yade huna abatra ma won lankasa da waye wa ba ya to aba ma hono awon wa ba be na hon na yin su community connect ba ba ya ko o biara you can see there ye ya to wanyim na wa kan asma che me hunda ampa abana ye to no faso awon wonde nedi se wa ya wonde nedi bi tira ayiko Daniel ye kure yi last week adado ye kure ya ayiko hwe community o se iko na akoma hodam na karu shi zebra crossing keke won fi pinti na ye kar kwanum na mafomo no duwa anada no ngbo yi mafomo ha na wakon wa be do achi bi ne me kesi aseme mema na o wona so oni abani oni no bo MC oni no bodam nti wo kasa chal kamo yi wo kasa chal speed ramsa all the way na ayiko keke ma ho so wa kom to wonyem de mada mabano ku school a mafatimu mbom yem ontre kesi da before na ba na make e wa de mada sai no be fi school aba de bi nyelo bandam kamo nyelo bandam e na ayiko community na na ayekure yale hwe school sa wo hwe school sa wo hwe mfidimo ho hwe hospital provident insurance dan ya Chinese fu umbe shop mo yeah ayiko akoni ya ayiko akwa tan train lorry station GP atu obo honda ba GP atu obo honda ba nchocha awon da bofuna wo na awan ko ti wiye yan ko ti ulodo ko we du se wu kutukuma 9 papa bye bye we bi anyasam na mu ye fire wonnam community no obo nti oboba no problem is community obo na we bulo da ko asema kamo ye kai de community connect no marry and giving back to the community 9 right 9 da asoro tomorrow kan no nti yanko ya abra na yanko he ka tena hono so zo tomorrow crowd na ye tum na ya aba na ababo nkoma afon nti yanko abra mra ene edire mejumede tum da abra aya mafama wo aya emfia wa abase no kon ka wa afia bia ni afia bia ni yenhwe say yin mafama ni sia abaze na tum ma won ema hon eziman ema hon muku akasa kira hon wi asawo so tum akodo anada baale tum fa na wo ya wokofi say yare ya jumezi na agozi bebrewo osande I say all work and no play major ke dull boy inti yehu de some frama no so wenyu aja na obobo ma ofon so wenyu aje inti oba ye nzam bebre ibo ye dancing competition ye singing competition ye bisa wona asembisa na won so we ya no ansa na ye wi akakra yenso ye botum ya ye tide mbuku atrodua na ma okaka won eziban na azi nyina oye otofe bia dancing competition for ebinum wo winner kakebi another sky able to me as a boy and see to me as a boy one now once we nwaji da wa abajumezin ase wa baby biara a wote me ka ko Star Television bia me na na pe chiao e ganka MPB ma I walk Cape Coast North and South because I was a train constituency na kakra be kan say e braso say be ba betu yaba So anytime I met that man saying there, and our presidential material, your presidential material. Question me be saying there, who is a presidential material? Say, yeah, kade obi a presidential material. I believe that yet to Obama president. Them man we here, o man who nipa no botum we yin na fi them and we here ni. Enti say nipa no botum we yin na fi and we here as a country ye wo. Abanzi no chedon your presidential material. Kennedy stand for jobs. Say to me no say you cannot be a presidential material. Not presidential material you be a how a man wom. E be a yen inflation also. E be a yen economy no one say. E be a yen am no here ska that dam. E be a pede e man nim yen like kan here original do. Ya pede o dam. O no nya won here a man wom.
nti nipa ye beto aba ma ne ye nipa obotum wo be yiye ne fide ma wo yiye ne mu wabukọ kan ọmọbẹnyẹ ntie the best way ọmọ bẹtumi di attack ne sẹ yẹbẹ tẹrẹtẹrẹ wọ parliament sẹ wọnyi anaa wọnyẹ wọ ya wọdi biribi ba yẹn approve ẹni kura ne wọ ntie. ẹni kuro yi ma ọbẹ yẹ ọbẹfẹ ne tampe fura ma ọbẹ yẹ road yi obutum wa tom nti ẹna ma use bi ma ọtẹrẹ mu yẹde hẹn kwan abọ afẹrẹ yẹde hẹn bere asẹ ne nyinara ẹna kakra dam ekoni ya me ya adom ama biara ne biara osisi wo biara oyi si nkyɛn ama adom ara kwa ekoni obedem a enne nti tum gina fosuma n'enyim a etum hu aso enka no ntedam kra ya ya ma enne ekoni wa bedem ara ma academy abesodo ma abra wanya ne tampa we friend ana we mekai nti police station na ha man no so wa boy hin ama here kan hen bambo no so wa kwaso na police fu wo here bibia nya yetu hia no fra police ara ntamnara obaba bora be de ye fra police fu na ye fra hu na fi Pedu junction ma wa ba na ye fra hu na here nti here bambo no wa kwaso wa bra police station abahe jan na sisi ya me na adom wa mo pusuba enuanum NDC youth fu binom wa capture state capture oduha state capture reach here ma ebo panyin biara manzi a anya da why ready there wo hwe problem MP yim MC yim regional minister yim isum lobby way ena satna ngasa na yanji ofu no boy no bisa na hin na me den motu metu azon be yi na so bia motu bia be yi nti bia NDC fu oton rice ho na container bi su ho na so dam container NDC fa hunu ya motana na da bia NDC fu oton rice no na nyi ta NDC fu na oton mo bia NDC oton rice ya NDC oton rice okay and now say a hozi why dey kwa motu obed na be yi nti ho no mokomo container no do mam sem mokomo container do na me go su ho ada mitu eboho no ni malapai abrama ke bi ana ba mira so mama yene modo aba futina azama o man fe wo show oya anapai ekuta otoday ba san mbe atwe mani abra especially na so hwe dom na wo wase na nya mo tsekorko ebie na ra na wa tene fra memra kwakure kan wa na no so ni tin ma ayo ne daw na wa akọ Kadetwa fakol kama ta azba konen iyo chere wait ka ko na ma ware dauti echi okuche bo na pon na jere adina azbo ne dadaro ai acheche bia okugwe swimming pool se okugwelepo ya o to subu chao we acheche le ye da wa bura wa ba bi o da asesoro third one okay one kede okoshe bobe kum o ya tete lo fanto fans all right your community bien na yetum na ya hwe ekohwe Pedu na ya ba abra ye hwe oye mpanyifo participation wo ye yetun safran na menwo to meji ho wa bira yetun safran aba cancer na efi wetum ohin atwenkom ya kamo onna na mereka de obudu bebi no obeye nwibi ni de sabiwa yamma nananom nje hunechi nyi hunechi yama wo hu da mpa ahunti na yereba so na ikroso no fosomansimo kamo ikrono siwa no fosoma no yede osim na so fosomansima na nanu yutubi ekogye no ye yekogye no ye yekwanya wa yekwanya na nanu ahunti ni ikrono ho na sema foda na be fande inde ya kemem keda membu ya wa be ya wodi tuminya wodama nkofo wotobo mu ne mu na nanum na la waya additional water tahimfe gwadum we yu tochen na wode tumini na woda kama ahona woto aba wode mo no oni ntini wa ma abandam bada so ntire mada nche na nanum di nche nyewu na chi obi alem
nti Coastal Television suru nko community biara na ampada nanom ho nka ye bibi otenam no ye ndemo ye ndemo ye nti ye bokoda ye engage the chiefs and elders wo community biara ansa na ye bokọ akatena se ye dzinkomo bia no ye kono nanom ho nado ye nyu dzinkomo wajitu mansa na yakona yaka hihye bibiala otenam nti no na nanom ahemfo na onye ahembafo achiamefo ebusumpeyifo a wo bonu bia do no won kensa nse wo de Coastal Television ahunti na yereba ahunti yereba pa nti waso e crowd de eba mazina agya wa we tu abira yetu na mana fie tum na ya ba oyo mpese do no na ehwa abonkomo nti sene so de wo so bobo ho se inu mpese do de atunsa France a wo come na fie tum na bobo bibia so etum na awia peye angesa yanko wo oye adesada na yankohwe za otum no si ho na yehu na azen njua na ogoro tum no jo na de mapinye hu yetum age ho na fie otum na yekwan na yim nti da mezi carbon ni sira so kran dama ekoka komodo so ibu de mpinfu pi ayemfu ka komodo ze so far so good bitu akaje ahonda hemfa wutu an ma ba ne ze wodos pa but ayanko oye adesada yes yanko adesada yanko heza otum so oba ye ba sa se dero osono kwan fufura ye ba fode yetum na yakọ wo fufura wotopon woto within eyi de benye na tuba na eke bebi a aza yoro hu penyina obotwa sasa wa ha o yo penyin kweku kobir ina obotwa sasa wa ha ya membre na ha yan tete ye dense na ejibia anyim demarcation biala ejibde wo beyenda seba be mi binya biala na bobo usia be mi binya bia na bobo usia ntina ma iko oye dem sai yero anamra YouTube bia abu usia bia abu e pay for wo kuma iko biara akoda ye bo asem me che ye bo asem ma na community so obeye because ya anyimfo no ye ka na asem ma so ka na chere yenya ya bo ya pampo so ma biala yi so abanda some member community ha you need to hear trouble to asabi manye ikoima yan ahefo bidina na ma osere ye bia ya me ku na yi na benta ahefo wen nyina mesisi asabi member everything the biara but no go dey answer no ya na se opino ha am da sisi ala ibi azina wa ban o se bibiala wa dan ana mezi kam kan first na obodawura ibiala za ho kaka oba am da imbru kakra bim na often amenduma wazima asemima sabanzima asemima wanya amenduma wanya dem pesisia eduma no kodo baby no wazima am da ibinu de woye no pa procrom woye ewa nto ma himfo nya ho eduma nyala okahye nsaze wala su bizi dase o ma himfo wo eduma kahye nsaze ibizi dase waga na nyim baga na te ibizi dase ahemfo kodeduma na fie tu ya sa ye chiri ye tu Osienya so obo wazana pa so manhen obo na baodo damna okobai mo hobio ma na obe na osibi upocho sanwechi na ko class na class 1 na efi bono minshada muhuduye na me say okay madam ati ntimi san mechi na mo ba class 1 ana oya doctor from amukwana father odusunsum odise oya antem no. We are to promote the prestige and the good name of Ghana and respect the symbols of the nation. And what are some of the symbols? Yes, Yara is one of the symbols. Menjini de beko Nigeria they could see this one. Menjini de beko America they could see this one. Ona mean sanso menjini de bia de beko ebia na Africa they could see this one. Into Mambia na nation so they one currency. One flag. Inti Ghana flag yerike is one of our symbols. Na oshem ameketi, osha also keti the ode yedu obu na niti yade ma oye dem diameya oye yansha siuti. Ebe school hana aba be na sha sere san flag. JHS. JHS. Na sha sere san flag no. Iyo. Tembia wan na the flag na san. Na hona chira o da san flag. Hona chira.
Me church often say hands. But the good year is sure there. In Bribu Baba, Zayerke, Iguafina, Wobutra and Salute or Inoquat. Timotako at this other erector area is the heart of Cape Coast. As I walk in there, Yabasra or Mahi, Nani Mazon, Waba Sinica Krabako, Waha. I must say pressure me, but not Wababa Jana. Babano in Panwas or Moko. Yaponi Missanian and Missuo. Muko in order. Uncle Cano or the was in so only. Mopon Kofia Bibia, name Birba 4:30. Sabi, yeah, so they be a moment in a shop war. May I am getting be more to two, and over catch them there, Bodomino, where that day, on them there, you're celebrating and see Oba, Wamba, now, ono, Utapo, Moko, catch them there. What from one to Wabe? Up to now, America say, 13 Suno, or the one, on Yakuno from Uzi or one number way, on your hygienic cry. And see, Master Paying for them once who go to one wash them. What's them now? Why? Me, I'm a yummy way. Kind of, yeah. But I'm there, pay anyone, ye, did humanity. Yes, one man, that, nay, French, Shannon, I agree. Yeah, card, yes, the man called hospital, what's Kaji, I now hospital, so was a person, Brahman, ye cheer. I share a madame a how not or honorable. Ye not now you're there. So, walk a hospital. Now, we see how we be. Today, secret, be every man. The BIA make a day. Your young rights, and yes, our young responsibilities. Into no, a young right to cry when you're there. You're a hospital. Now, secret, be question. Another secret, be man. You were right, another you were the more Akonya there, ye bisa. Then the mistake ya was in a yabesita. Majority of community Mumba come off. Let's understand you let more Adisa. Mamia this and over two crow. So, him, Mamia this. Open you don't know the baby cry. Yo, Nina, my Madisa, no, Addis another. So, Alice, Alice, another. Yo, Alice on day. Nalisada, Alisada, on in the Alisada. Hey, the pronunciation only case. Community connected in Samba. Yeah. Be a paper papa. Obia in the son or Adisa, Mamma Disa. Now I want to can come off cook, come off for hunting. No, be I, Madania, or ye, Mamma Disa, Nukruma. So no, Mamma Diso, Alice, Nada, another Alice. Wada, Dalisada, Alisada, Alisende, Alisada, Alisende, Disa. Community connect. No means some summer because community there on Yaboko summer and the Kubi Yaboko summer or Sonko. So Ama, a binmum to Krum. I bet they don't have this this footage. And then we knew the master and Sama. A month for some you were to Manaji, what you to build. And then soon, Wabban there or then there, if you're the Jenny so far, Ross, and bend them out, be a while. Oh, who's the tomorrow could be more opportunity to want to them. I call Kakumadi, Mamma, Sabika, if you are a lawyer or be means, and I said, no about the side and Jameson Baba Casabi. And see each in or Tumina or Ho, Uncle say. Yeah, as well, young quite name name for here, Antem. Antem is Cafaman, and Antem no, some more, but I say more Hosa. And when there, sir, Janama, Yak and Yusu Babaka, one of Basanama. But Rebecca, my Mivalo, Mancamas, my minute, the way I will bob on negativity I wanted. I some in community connecting. What a month for when you want to make John. Yeah, they were to ya taya ya maybe no to guru to na watch out na adwene nti ye kwankwan ya ntem na yembra ye be da bom na fi ya ya bohwe oye ka kom na ye oye tantre letteria nti ye kwankwan ntem bra nfo ya abredefo pi mo keka ho antem na yimpe fa wo ba asese aka na ebusuan ban na wado
bottom lase antem ebusia ye ebusia ko no ha ebusia be bia na basa ye wa ha for Coastal Television yeah because people ko ye admoye today na ye papum sum na ye makrom oye ma hinyara na ebado ase obey the toilet am the similar toilet ibi wo kro happy ibi wo ha we tu mu aye ma binum kom ibinum so ibinum mu wedo anyi ya ka chief executive if you also baba hwe no wezu huduma ibi wo obakade ranse ampo bi esi quite the last 5 6 7 years osi obi ono ya assembly member no NPP a ofra management NDC ibiremba the same to obi so ya assembly member no NDC a afra management NPP fo mba man kada won nyina ibinum ha nti amezancha going forward no CCR no ehwa wa ori ya more of partisan nature nti to maintain the original status there mama yan partisan is very difficult because there's that neck to neck competition on partisan basis nti if Abanbok go ahead now I am partisan because I could assembly elections but the last time for almost 1 year Yenya presiding member it was because of this partisan nature of or partisan position of the assembly members and so for 1 year no we didn't have a presiding member yeah a body pambai atutu ne me bi okay ehwe na sabi tarfachi unkonkutia obinanso ya ka obi a wo de fa hodie se manfra yen ma yamba hanom a megini senke bitumi ye de etumi abahanse anase bi a mutia no a se mutia no miara mu se NCC fu abahanum a ubetumi amambre bi ane yedi into of course ye bahanum based on mu invitation am de ben say ben person me can say wo mbra a edibu oman ama yenso ye manfo ye wo mayemu sambra na so achichire in reasons ebi o ma one impakuna ankasa na okoto aba no undecided import aba man okay enti okodi demo wa na ma no be decide there oboto ama osimesi another moto ama osimesi enti odu baby na say opentama na we fi demo ho no dey baby na why then wa tu ebi wo mu so ofa ekwan ya abafa da obofo ehun de ekwan ya edo nsa boso or friend then balloting friend then enkeno say enkeno ekwan ya do nsa bobom ebom wi a processing de ebom wi a na ehwe bebia de besi ni disi ho wi a or de pepa won sa ho ansa na so pepa no mu engagements with communities and this year your theme for the year now you say upholding our constitution in a digital age our collective responsibility intene you say sa ye ka constitution ye ka principles and directives of our constitution ade ni ano inka ye be use fence social media tinka ye streaming live ni na bia constitution chapter 1 na da so na man for hwe ye ka say we invited the MCE and one more we are going to come manage your later. Benedetta, may you show there? Commit. There will not about Benedetta or to what's the but they be catch uncle for there. Fine, our health insurance card, our Ghana card. Why they in save will phone there? My NHIS number or my NHIS because we just need a number. Elko baby and find it to connect so no prime cost also the can or insist for a fiscal card. In walking to any of our offices without number, what we replace is ammo. With that number, you can imagine using the golden code na Americano. Then one can say, the may I adding in Nano, Ebenya, Nedefiho. May a those who mean a day, Ikita NHIS, a who him be a will be seen. No. Ikita NHIS, a who him be in your free, Nebisa. Oh, what can be medical bay 100 cities war, hospital home. What's in the minty and son of send them money for be so in there. I the health choir in your okay, Martha, Miss Anna was here. Here, then you panaka say. I tell Papa Yenzi can share so. Community Hanu, Domo, one who can to me today. Why ya who need to my year, who pay down cry, what was some member? What's in the community? Yen, amend you may yameni me.
on Sweeney Papa. And see, on the ma been otunes of also there a consensus of Antim. What's that otun there? We doing so our bob on a amendment why then, while Cordo. Aha. And some me a fra a bit more on Kenyan one, but I made you muscle. Your from Majuma, Cacrobo to me, me. And see, Mamma kind a Antim is governmentum electra area. My best said there, your from Majuma one bra. No more boy in Yam, no crewman, so was once in here. We was in Zoom and Zoo Upotemia. Yababy bar, Obacaina. And say, best said there, Ibiara or Antim is governmentum electra area. Say, I send me my fro Manjuma, one bra won't soon. Yeah. Now, no call. Ma, me a chairman. No, Abedo. Na dam jumezi no chassis. Yenye alasa. Honorable Assemblyman. Nete. Wajiska. Okay. Wajiska. Nambom nyimpa na yeze no kotena no. Na oye wezi enhwembo. Onam de de medwuma no. Nse mabo alasa na building point na to na no do atena ho. Na no da wotena ho. Okay. Na maame bi ehune de medwuma ne ye no. Nyimpa nya na wope. Ne ye. De bia oye bia na ehwe na onye. But maame bi na ye kopo ne choma obaba tena ho. Yamapo de ya weku 10 years number. Abira maame wo ne katina no no. Doma wotu wuregu wontaka ana uta. No kwa oya kwa. Nyimpe no bebre na wontua. Reason am wontua yin de wotwa na maame okofia anofa. Na Mamba. Anselmo. Iya community connect nsemo otumokodo. Aso ebi chere nti aseme mesi ihu edu nkoma kane na efi nti ya sene akunyi na ihu gbongwa. Nna mesira ihu gbongwa obanda baba waro wasem kopie na yim. So always you are a leader. Nti awode tumi hu. Nti kamo ye no jumezi no ye se ye no ahwefo. Ma ote nde yerebo community no ma yenyim awo ahen yan hyehyɛ ya yedenam nti asasini ya ba yenyi udzikan boy enyi wodo bo community na ote yam wala asemi me na makwan na ebe ne nwa kyerɛ hen ebe ne da kyerɛ hen no ahen kasa so ye bodo mesukɔ na yenyi community no ma na edi nkomo ye pay bo record ye pay nyan record na dide nu sa na ti ya bata na de nu nu o sa na sesna ye be na ye nyu bo nkomo no nsabe keka ni na iboko community nim ana yenyi edoman komu man bezi nkoman na American on them one kamo na no koso pi na nkomo ayin wu di nu otu wi asena ikishie community nim mban na nkoman osunomote ono ba asem mema wa kade doko na mo bo hwe community no mban na o ma asam no ote Daniel yakra ntemi iskafa mantemi yehuni asem no bo no maden so sampare yes o bo no maden na so you won pay for kwa de be mi o wa ka yesu akwan na community no ma wo bire na so dem asem na asem no wanka won piti humpo no wa bo ho wo ade sabe he dama na oti pida baka dama na oti abra dama na oti nti se yenyi asema mabonkomo enyim na ya akwan one nchere ifide na ye betreful man yin nzinkom ye ni bedin kom na me yakati e da wo na ebi se no wana mutu a olutu asem tete ayi nti se yenyi asema mini hie wo bra ye bokọ nde de me a ochine be sase ye hu de wo bo nkamfoi ye batin nsem o kodo nkamfoa asemi meman ni yeyim okese fa nkamfo me be nkamfo wa hyebotin wona ho na ade na yenye nkofo su di nkoma batin nsem nkofo do kai de se ma asemi me mere kan nkofo kan on nala na asemi me kan na okay different
kofo so ka different na nyimpe fe de yenye na nanom so bonkoma nso ka different bia na ebi se de nti dama na ma wa be de finfinin wona na asade dodo ye mekuro no won woto won wona na asade na o kuro no woto ohia ba papa de ni hinara ebi wa wokura pa asasam mema onyim ni kuro no mekeka komodo yo ho na eze nkomana na olehwe oya a drone shot ya hefa no nyim be ka kunu ana bole ya hefa na MC afu chechichere mulo ukuro yale na ilemi ete kwaka komodo na yenkwanko he ya otum no osiwo na yesa hechi emra what the fun oda ina kan wona bi yan no ka ja chaden e koren ka jamani yanko eti one na wese guys owo wese guys no ugbai yes the my believe na won fan Cape Coast no won fan igwa and san e kiri wo ben Cape Coast enti wan ya kwadwe wo ben wo hwehwe so bia ma oye wo twa asase wo de ma ho na asase wo de ma ho no koli enkanen sabio yenkele wonyimi yansa na wadwene ho na wotwan no kura wo de ma ho ama ebusuan wonyi ni edi biala wom ama ebusuan yimwini yiyem abediti ne yempen for edem antine medi come that one sabio enkanen yele wonyimi yansa ibi pede che woye de afi biala melibisa ampin inti wotwan no kura wo de ma ho na aya ebusuan ni se ye botin oyin na nanu won ketemudi otede oh me da wasi bebre me panyi bi na o ka se mi de wiasin se manfo won do yimpa for wa kuma for do yimpa enne no koro susu oye sisele mo hwe assembly man wa basir ko na mo hwe sisele dia enke amerika nke na edwuma ye tosin otosin me da se o sende oyin na nanom nketemudi mon ko ho bi o do brother me panyin na oko nso yati yedi yasoti ni yedi yenwo su hu de nananom na yin assembly man na manen ninketemudi onkodo acha oyin nananom nketewudi omo onye kra onye emenguman sebiwa wokwa empanyfun yentum yanko nso ni yan na kirin aye ibisere na assembly man ba ya o so nadi yehun ni hu abaya kakomodo nata penyina otwasa bada oya ekronun sabu tafeta ma ni yimiti temo ha JHS ni adi nyina afibia no ofa facilitators no be kire o made a obi antua hwe ni nyina ono anetua ama enkwala no omunim de atumi akwanim obe ehwo ne yebokọ no be ka wurumboa only one chief problem order ho zo today bien asasa yeba ma investors a wo be invest wa ka ku ko ma yes also the mass assassin Dr. Kwame Nkrumah ex-president ewu de oji assassin azima oye UCC oya asema order wa ye kan asema papa kapede oye de anafofon obi locate wanu omo ola wo ga tray omo asase ansa na oyiwan odo efiwo na wa develop mo opedo develop bia no Nkrumah meka deminti okan de obowi asase da maka kunuman ina kwapo na order kafu na azina na ya kwado na wetum waja assassin ozama UCC for school dem anamon wa mbado ina oyen tratra de waji assassin zama UCC for deminti assassin of assassin ibi nyo ya kan asem ya kro akra former government ya kro atune general committee na azina ya kan asem bebre na welcome sisa wa go through wow wa ma was drones
abayi asasa odo na zina wapere wo membi o sende se pede relocate ikron kwa abazuko different landa ode me asasa oh because the population here the adwuma yes so what addition what there ode tumi asase every schools every hospitals markets na zina enti assassin ka part and parcel of development wo enti ine anu go ebi na say amo na assassin inofa na eya hwe listen so me say why am ka come the man ana otumo so wen chief Nanyim no say what odo ne down there obohwe na we adwan ye ne sisiale ne abane sesa ben ne omo ye yi there containers no na 50 we yi bebre with the film enti baby odo enya ebie ni ibenya kwere benam ka cho na se wakana kakum ne ibenya kwere da manta se sebio sentini dem bibi be yetu bolo kakum de kroni edoso ne bibi yetu bolo gunin onye se dunya bohwe wosisi ala onje na maka no so okay wati e bohwe na this year wetu ana man because of us of internet pede adibo ha tuma dusun suma na apa because kada o e din kan bibi so so nkitanwudi anye na nanom zi onkwanyin na na so tuma aka esuru na ahyanyen boma wiade fa na e wotuma hu de ereko yimi ndama butum na asisa muni anabo why are you musu na mabane de ndi dem po na makache muni maleko igile fm de me yapa american no esa ka aya unit committee aya member ma bi obaba bia no ye popo ma ne kuntu akodo se na okaka komodo na metikronum na mesemo mboa na o chere tikron komondo kro no nti yande ame anapo ewiemo na laje des unless ejuma yin me kupo bebi amontumom mba ebe de paul sasa no ntumom mba aya abakosam kaseba papa kabazi aya brazil oho na hia no bom na da abasem ko south africa na abasena director ambem pa abutu bi mo aba nti de biara. So if I know my duty, I will not break the law. If you know your duty, it will be very hard for you to go and sell someone thing. Na dada ni maranche o hihye ana obu ekwanda hode manana poche obi bia like ni ma anko wo sua me se wo hihye no ekwanda woman promise more than me and get issues share day I wanna take a shot to mama sami na oto no okrodo nti aso yeah yako chemfe aka last one itumeze bebe ya ko KFC kamo nti Jenny so far na de ya bakere so far so good wo oye community connect nim yama bebe yakobia no pay no ho kaka no usande se yewie de yese na echi de yakohwe dza ye be baka ho asam ye bedi ho nkomon ma oti na sesi are nde ba sabada do no so otsidan ehon nibu na so you won pay fa ya to abe yu huna 70 one some factor de to abamo yes nti ehon na chi munu ya ordinary assembly sabede ode yedi MCE ode yedi MP ode yedi huna okabi ode yedi wobat ehon na the member obaba usane bebe eboko bia wo hawa ode metropolitan assembly otu nenyo disi no yer pafedi de hwana oye de medwuma no na se yaboko boko afin boko ewie ne se de ho agenya nema ne yebi se na MC na oben ebra de poti na obaye and assembly member wo so ekọ ho no amfu wan hia sema akoto wanyima na ikijina hozi osana eyi jesebo mi ne community connecting enye one electoral repair de yebo the whole Cape Coast Metropolitan Assembly you was south and you were north nti ye kwa ha na ya ba ha ye kwa ha na ya ba ha nti MC se betre wa madam community connecting ya ye wie na community kumpo anye dwuma ho a ana one electoral area kumpo anye dwuma ho a na ababa ber se MP sabaye dwuma me ye kaina no hwa de sade nsusama nsuta oyiri fankwafo hwe antem yaboko ayenusu yefo yefi antem antem nsuta hwe mo yi oyiri ofankwafo kakum ne ye kure ya hwe no so hawa wofam
Zebra crossing keke wabaya traffic light, yes indeed oye. By zebra crossing na almost school from aframa wait through that one no so wabaya boachi bi nizin no so wabaya boachi bi nizin shabra the men seminar MC or the washroom MP kwam no mtenya ko ati the NDC boys wa kaje da mo border na abodo bo na weto wo market wo na ono boss member o hwe no NDC boys wa kaje abodo MP kwam no mtenya ko ati aba no mo na etu afo MC ono bo George Sata ati aba no mo na etu afo nti se remember na say you try be 70 50 boy se committee connect ase the men seminar no ono boss member wa ka mpemfo wo abom pemfo wo wa ka ono bo ha bo kebi na se ne din ya bewe na se still the matter koda na wo ya mpia na wo ya wanya no wo DC MC ne bidin na faso be na oba ho no wo MP ne bidin no faso be na oba ho nti nya fa akọ na aka chi ye fa akọ ma ya bias ifi aye kwa ehon na ibu rampa abaye djuma da aboa ana meye djuma amfa amoa ye to abemo ho na sabi to fa chala mo bidin kuti na wo dwene ho oh yes one good community no mba ho abena wo to abema ho no abena afie mai ncha abena okay ncha oyoye kamonda America ya ba fandam o sa ne ye kanya no uguru wa church watoto na wetu wanu ma na mo antwerma abato tam nso anu abaye ana obati yanka o sa ne ye kanya no wanu moro ho a odo wutu adesa dedi oye tetetia aye convert e da check kwanum double road na ya convert desi car kwan fifi so fi esui obin obasene ko nti ewiem oda construct goated actually no na do kotu bebi ola do kotu anemboa o de na car kwan na anu na la e do convert si na ija ni na ba so ma insu to we gburu that for the side community nim how yey ono no so say me to fetch contract na 1 year another abandon of the contract men na o ya assembly ni na adwuma nti so wanye wi a awa assembly no afwe kwala bafado na be de meduma no nye community no ma no what did you contribution no what kind of the care gota no ni wi na na about the property rate which property accident yeah accident kamo accident or the property rate na abadu no ye ma no the property rate abadem Cape Coast Metropolitan Assembly why ya mankofa what Cape Coast about the property rate awa construct gota abadu party na ya mankofu buro the margin no why ntin nsuta nsunu nya da omokrom gata ni nsunu mo yo olukwe sele me nya ya na about the property rate kamo se konkanfo omo na yanka waso ye bompa mi fida so kan ho that casino the station kamo onye na ye bompa de insun tansa na yakonkanfo na kamo akwamu ayawo sama owonkanfo mi kase wo hene ho ye won payfo ho ye wasem member ho e ba de pati na wo ye wo twa mi insun toma oyira no wondi dem e wade sabe to fete na ya bokoko sechi achemesim na nkoten aha ne nyeme ebi hwe hu onhyan how endo na ka bena wa kire yanko oya tantre ayuko yanko ya no so ze osuwo we ebokọ KFC yakwa ekotin ese bo community connect akoro because you connect KFC so but yanko oya tantre ayuko letter area yo emane ye abente fefel we had master and we had mistress. What friend that? Madam Oforiwa. Is that? Madam Oforiwa. Madam Oforiwa. You. It's the amount o class teacher. Bonitin. Na bo school ni the next year na. Muko school Cape Coast PSBJHS. Or from a class teacher, Madam Dinah. Good morning. Good morning. I have be said the woman. Mam national anthem. Now I'm pregnant. Then come on national anthem. But you be one. Mam national anthem. God bless our homeland, Ghana, and make our nation great and strong.
but to be fair forever. Cause of my pride, fill our hearts with true you, need to make us cherish fearless. Yare shada, more comment on Facebook e wonu fabra. Omambo from across. Nsi nchobe ya ncha abanum ngomozina onye ramswa because speed that anko for drivers oye and the mother she and sa papa. Kasa odomnate here fancy. Nti I am multi-dimension language it yakeka from. For this community, say one school going people do. There's none. But sometimes some of us, are very worried, concerned about some of the areas now. More former one dental now. Say better fetcher, you may think there. Ibinabo. Echina na now is where we are. We are here today. We don't know the next minute where we are going. Say be an shani beye. Nasa sabi obeye area na obeye asu kankenya. Maybe awu bana atnawo abono ka atetanan. No, I bear liability to die your son and die your children. The reason there, our brown banu mowesienu, and one shanaba, afana what with ya, no bow, no waka for a confirm banodo, and shane no was say wazi. Intino Salam alaikum, Godiamu Kemoko Kuma Baka da Shekara na Azumi Ramadan. If you into me, I mean, to me, I just, young Medasi. Enforcement, Article 2, Clause 1. Right. Also, a person who alleges that an enactment or anything contained in or done under the authority of that or any other enactment or any act or omission of any person is inconsistent with or is in contravention of a provision of this Constitution may bring an action in the Supreme Court. Otum, where's Nijumezerianu? Ebotum, actually, the master Manasanaba. There, honorable so and so. The crime in or committee, NT, the Mabri, Yachin, Nayas Nakajana, Assembia. What's it? What's in Canada? But you're often going to be Biara Assembly. And Assemblyman Honorable Lamidi Al Hassan. Or to a platform, though. Or to build to build so I'm a share near Junjun community. No. Yeah, you know. I've been at it. I'm part of from Mata, Mapa. You were diesel in this ever. Yet and there, it being in the battle, and I did the Biafo now at 2 and 7 community. Oye kakra. Motu maka oye kakra because aha ya de do oye zongo but because of flats na zina owa hade ninti on shada in your noisy place on shada in your loud place inti se epe bibia to a obez nde benya so aya antem electoral area yekwa briefly wo oye KFC dumeda no so kodo ho ahemira aso na ya asan yeti abara pap na ya mehenemudo nda ye aya ahenism osi the orchestra so yoni na chi a chenta wara ayo so ibu nkompa na etumi ehwe the guesses and pushes of whatever we are doing as I yetumi ye hina ndama teden ndama rekoden ahemfo yetumi to nsa from ne hina no anamara yetumi to ne hina no enije otumo wom na sinte otumo wom ti ye hina ye afam de dama binum wo shase na opede itatra na ekọ oye hon community mu we are crowd out in safran ya babadodo KFC briefly na imutin sebu wow ya shane wow it's every day bia anapa 9 na ya ready intino inde yawo cash wo yo momo ho cash nkwati ana woji momo ebina bibi KFC shishe bi wo dema new customers and them on customers nyana enjoy your promotion for the Valentine Day. Wow. Extra your promotion friend Red Burger. How many year for dedicated for them? More than can go up. Wow. I say what's it?
ndama kaka tutuna akwema obutum yenye ma wo amno na atwem papa se yedi ododada na odane dane so yedi na yedi ni ye wadane wo ma odene ho aban se wadane de ho badam ma onya bandam a odenye adza no mu yehyew Thursday aba KFC ebe no ebe na adze na ready ho gwa. Oh, okay, the self-payment service is really fast and good. Otie bien. Muni onom odu da membre na mbrentiamba. Na wa for we. Cocaine. Intro one ni bi. Na wa for that one. All that that's papa. But that's it. Mpanyimfa a woda edwuma na no so yɛde ho ase papa aso himraso yeah and kamo so far so good community connect no yɛbɛsen yakobo echi akɔhwɛ dɛ nkɔma yɛ kɔtwetwe no no ma he na waye dabo community na mbere nsin nti yɛbɛsan yakobo echi na mom yɛhye yɛhu nkran dɛ da anoma bebi a yakobia no yɛsempe info da yɛda to no nyime bia no ɔnya he Coastal television fo na yɛbɛyɛ o ɔya ho pemfiere mo na dawo ma osan na yɛto aba ɔda aba yɛto yɛdi no ho mfaso yes aba yɛto no yɛdi no ho mfaso ɔno nti ina ɔma kɔbna nso so rigina dɛ mepere mbɛyɛ assembly member nti sɛ ɛbɛyɛ assembly member na ɛrebɔko ɔnyɛ kukutuku na mmom ɛde wo we na wo nsa no na wo lobby skills ɛwɔ no ɛde bɔ lobby na kakra wo pay ho kamo makaka nam de bi se pay da baka the electoral area because the institution ya wo electoral area na ntuban lobby na wo nse ntuban ka bibi mfa mo community na ibi tire ayiko tantry oye electoral area the Mizibro crossing ya working kamo Sanford clinic wo Provident Insurance wo kamo wo Sheffield station ono ba se ni mo do lobby no kimisa Ghana Highway Authority anado kimisa urban roads and federal roads Zebra crossing wo your cross ahen one more budget chow budget for mo go to them and you won't tell from kakasa dey chime ibi karo bebi no besisiala eboto a awo aye edwuma yi ntumi edwuma tente filling station budget ahen for come on butua come on tua na cha be woni ebesa won dey giving back to the community and one time things kana wodi yedan on kabanyala yehu anayanti nti mu na kakaka na dija bobo ano asase member na wo so dey twa no mala edibutu na dabo community no akamo mese yere kwa ni kupe ahawodo nkamfo enwa nkamfoa na nanum peinfo kamo awu memfensi na ya nindo weja what for development aspect no weja se man na ono nkunye adwuma ni bi se wonde na mo toilet no onye mo waja abodo na ho na mo we enkotam na light show da na la se man onkoto kamo awu ndo na ebudu nkamfoa aha na edwuma dine ya de si ebada oya nkwankwo biara se ne mo yehye no so da yen mampe na ahya asere kasere da zayen yen te da inde yibiri no nsia wa ahya asere da mampe yen ahona ahonsa okutokuto ho edwuma oya private sector so no oyen wo twon komo nkankan oya Ghana yen economic growth through investment na ye sustainable development ni hina mampe yen John Dramani mama or kasa oyen yibiri no nsia na wo hya ase ntacha wana wo mpa abaso nko when you investors to na private business fund when you chuko mo how did you need abasi bada ya so be kofi as dem asene anke ben e bada was papa ye onua oye eje no obi biara odi na firi tumundo to communities ahwa ye kwa hunu nchen oye community connect sha ase pedu abakazi abra asem kwantado adesade community antem osikafam